Assalamu alaikum. Haberler programması yayında stüdyoda Evgeniy Pekunovich. Bugün bu levakalar hakkında seyretiniz. İşgal ettirgen teritoriyada yerleşken muzey müdürlerinin tayinlenuvu. Koçip kelgen balar için hayriye futbol maçı. Kherson vilayetindeki Kırım Tatarlarının hikayeleri. İşgal ettirgen Kırım Memoriy sınırı yanında Kherson vilayetindeki Yagarlık adlı poligonda Ukrayna harbileri talimler geçirecek. Bu hafta bizge Ukrayna Vasyalı Kuvvetler Matbuat Merkezi'nin başlığı Yuri Ignat haber etti. Onun sözlerine göre bu harbiler için her yıl ötkürülgen bir talimlerdir. Yarından başlayıp onlar noyabrın 4'üne kadar devam edecek. Зенит ракеталарынан арби атышлар кечіріліжі күн эсасен октябрьнің 31 ile ноябрьнің 1 арасыдыр. Біз кечірген ве бізге айт зенит ракета ордуларының нихаи талимлері ве ордының елінде олған ракеталарының сынавы. Бұндан ғайры зенит ракета ордуларының бөліклері авадаки нишанларға атып идман ету филонен арби атышлар кечіріліжек. Rusya'da bu talimler hakkında öz fikrini ayttılar. Rusya Dışişleri Nazirliği başının muavini Andrey Rudenko'nun sözlerine göre işgal ettirgen Kırım ve sınırlar yanında talimler rahatlığını bozmamak olamay. Arbe yol vasıtasını Kırım kerek katma tez ve kolay değil. Bu hafta Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenskiy Mariupol'da ötkürülgen forumda söz yürütті. Bundan gayrı o Kırım ve Donbas ülkesiz reintegrasiya devlet stratejisinin kerekligini hakkında aytты. Бүгін девлетімізде Донбасс ве Қырым қайтарылуынан бағлы чеші түрлі ноқтай назарлар бар. Оларының эксереті Украинаға қайтмақ керек олғанына инаналар. Эбет, ама бұл мәселеде жемиет бөлінген алдадыр. Иштимаи муассисаларының малуматына көре, оларының 20% женкіні ғалибе қазанған девам еттірмек керек дей. Дигер 20% иқтисадият ве территориялар блокада yapılмақ керек деп сая. Қырымны тез вақытта арби елнен қайтарajaqмыз деп түшінмек бір хатадыр. İşgal ettirgen topraklarda yarından başlap insanlar Ukrayn tilini keçip laf etmeyeceğini de anlamak gerek. Kırım ve Donbass'tan kelgen abituriyentler kırış kaydeleri deneyecekler. Bu hafta Mariupol'daki forumda Ukrayna Maarif Naziri Anna Novosad haber etti. Onun sözlerine göre vaxtınca işgal ettirgen teritoriyalardan kelgen mezunlar dası halda Ukrayna üniversitetlerine kirmege isteyler. Bu sene Donbass'tan 1600 işgal ettirgen Kırım'dan ise 265 abituriyent okul yurtlarımızga sadeleştirilgen usulunu okumağa kırdı. Sadeleştirilgen usul bu tış imtihanlarını bermek kere demek. Bu usulun faydalanmak için abituriyent Donbass Ukrayna yani Kırım Ukrayna tahsil merkezlerine müracaat edip Ukrayna pasaportunu berip uç kırış imtihanını bermek ve tahsil beyannamesi yazmak gerek. Eğer Ukrayna testatını yani ellerinde tış imtihan neticeleri olgan takdirde Ukrayna'nın degер okul yurtlarına da kirmek mümkün. İşgal ettirgen teritoriyalarda muzey müdürlerinin tayinlenuvu. Ukrayna Yukarı Şurası ilk okulda Ukrayna bazı kanunlarını değişmeler kirsetüvü hakkında kanun lehasını kabul etti. Müdürlerini sübetleşme vasıtasını tayinlemek ve 5 yılga kontrakt edilmesi teklif edildi. Gumanitar siyaset meseleleri boyunca komitetinin başı halk hizmetçisi Fırkasından halk deputatı Alexander Tkachenko 89'da şimdi Kırım'da 1 milyondan ziyade muzey eksponatı bulunmakta hatırlattı. Onlar Ukrayna'ya ait ve umumen işgal ettirgen teritoriyalarda 94 muzey kalmakta. Kanun lehası için 240 deputat rey berdi. Кефе музейден Айвазовский ресемлері Русияге алып чықарылығы кебе адден тыш бір фактлар мевжуд. Олар бұл ресемлеріні оларға айып деп танылар. Şimdiki әмелдеки қанунлар esasında ерлі әкиметсіз бұл музейлерге рейс тайынлемеге имкан жоқ. Бұл қанун вақтынча işgal етілген топрақларда біздің медни дегерліклеріні сақламақ, сәділештірілген ұсулда бұл музейлеріні тайынлемек ве бұл музейлерде бұлынған медни дегерліклеріні сақламақ үшін yapıла. Medeni degirliklerge erişif imkanı olmağında Ukrayna milli degirliklerini hukuki siyasi hükümetlerini halkara meydanlarda korumak gerek. Muzeyler hukuki kuruluş olarak kanuni yolunu tayinlengen müdürlüğü tarafından temsil edilmek gerek. Bu meselelerinin çözülmesi için vaxtınca işgal ettirgen topraklarda yerleşken muassese reisinin tanımlılığının bağlı sadeleştirilgen usul bakılması teklif edildi.
Кырымдан келген депутатлар арасында Бухан үлехасына халық хизметчisi Ферхасындан Елизавета Багутская берді. О гуманитар ve информацион саясет комитетінің көре. Сез Ферхасындан Рустем Умеров рей бермеді, Авропа бірлігі Ферхасындан Ахтем Чигос ve Мустафа Джемилев де рей бермеді. Себептеріні Авропа бірлігі Ферхасының халық депутаты Микола Княжицкий затлады. Вақтын же ижғал етілген территориялар ақында сөз көрсетілгенде қанунда о ижғалының мувақат дегілді даими олғанны қайдетеміз. Медени дегерліклер сақлануы ақында ки қанунда ич бір сөз yok. Егер сіз бұл медениет муэссесе реслеріні ярышмай аптырмадан тайленмек істесеңіз, ижғал етілген топрақлар қануннамесіне ярышнен бағлы мақсу шартлар кірседіңіз. Иште бұл себептен иждешлерімізге бұны теклиф етеміз. Ижғалының даимлігіні ресмейлештіререк Телюкелі бір прецедент яратамыз. Бізім фракциямыз бұл шекілді рейбір поламай, демек битараф қалачақмыз. Киевде вақтынче ишғал етерге Қырым ве Шарқы Украинадан көчіп келген балар үшін хайрия матчы өткерілді. Футбол мейданына Украина футбол ветеранлары жима тақымы ве Украина журналистері тақымы келді. Футбол ветеранлары 3-0 есапнен енді. Мұйберлер ве Украина футболының йылдызлары көшіп келгендердің баларға спортын ғырашмаға ярдым етмек мақсадыны тупланды. Бұндан қары бұзы матчларымыз бұйық бір ярышларының Месіля Динамо ве Шахтар тақымлары арасында Украина купасындан бір күн өлгіне кече. Шуның үшін бүгінгі матчны изерет өткен баларға тішкілячелі спонсорлардан адындан топ, Урба ве Динамо Шахтар матчына бармақ үшін билеттер бағышланacak. Львивде Херсон вилятындaki Қырым татарлар қандай сықыз екейлердің тақдимнамесі кечерілді. Екейлер түйл ашқаны ве хал халеви дегерліктері ақындадыр. Екейлер üzerinde Киев, Полтава, Бевденс келген студентлер ве весехалы режиссерлер çalıştı. Да çok мәліметіне мұғбелеріміз өгренді. Херсон вилятынден 4 күн девамында чахардық. Вида 4 күн монтаж yapıldı. İşte bugün böyle taze bir mahsul koryamız. Esnas toxtamayıp keçti. Deniz kokusu, güneş sıcağı ve Kırım tatarlarının subiyet etuf duygusundan keçti. Eğer hartlarımız, ana babalarımız тілini yaxşı bilseler, biz de gerasını bilemiz. Қырым татар тілі қолданылмамаға башлай, ве бұл тек Қырым татар тілінен бағлы меселе дегіл. Біз өз тілімізні yok қылып кетеятқан дигер тіллерінен тыныштырдық. Бұл видеода бойлы месаж бар. Тіл ғайып болса, миллет де ғайып бола. Татарин один, он построил второй, третий, четвертый, уже строит неги, сломал первый, дальше ставит. Хуруculuk dikkat çıktı. Niçin Kırım tatarlar huruculuknen uğraşalar? Nasıl ola? Niçin bu iş uzak habara? Nasıl planlar var? İşte bu kadar. Давали минут 5 на сборы, забрать самое необходимое. Их затаскивали в вагоны и вывозили в разные города. Все, некоторые умирали там от холода, от голода, от всего, чего могли. Менімce лиха еріне келді, чүнки ақыр соны 8 видео олып чықты. Ве видео Қырымтатар халқының белі бір тарафны көстере. Бұ не үшін ойым? Чүнки Қырымтатар халқының бір жиетіні огренсек, бұйық Украин халқының бір жиетіні огренеміз. Чүнки Қырымтатар халқы Украин халқының бір парчасыдыр. Бұ себептен маңа көре бұлейха Украинлер үшін өзінің бұйық бір сияси милет оларақ огренесі үшін пек мұйымдыр. Бұл бізім соңғы мәліметімізді Юақырым сәйфесіне қошылыңыз ве біздердің олыңыз. Қайырлы ақшамлар.